Hej ljudi, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u novi video. Ja sam upravo došla iz trgovine gdje sam kupila stvari za proslavu Davidovog rođendana. Danas je četvrtak, a pravimo party u subotu. Ja danas moram već krenuti sa tortama i nekim stvarima koje mogu pripremiti malo unaprijed, odnosno danas i sutra, i o tome ću vam snimiti baš jedan poseban video. A sada sam htjela zapravo vam pokazati što sam sve kupila i što ću praviti od toga. Doslovno od one moje objave povodom Davidovog rođendana u utorak svaki dan dobijem po nekoliko poruka o tome što ću pripremati, da vam trebaju ideje sada za ljetne partije, rođendane i slično. I ja iskreno ovaj puta sam išla na jednu, ajmo reći, malo laganiju verziju za mene. Kupila sam dosta toga smrznutog, uzela sam u Lidlu smrznute croissane i one kao pogačice neke sa sezamom. To još nisam nikad, ali sam probala kod prijatelja, tako da znam da su ok. Samo što to treba izvaditi dosta ranije, čak i više nego na 2 sata što piše, onda budu savršene. Tako da ću si taj dio uveliko olakšati. Cugu smo kupili, tortu jednu veliku sam naručila, znači croissane i te pogačice imamo gotove. Pravit ću sendviče kao i lani od ovog integralnog tosta, pa sam kupila 3 pakiranja. To je lani bio veliki hit, svima je bilo fino, onako sa puno punjenja, i pokazat ću vam naravno što sam kupila za unutra i koje torte ću raditi sve. Uzela sam ovu mentu jer je bila predivna i moram ju presaditi. Nju jako rijetko vidim u Lidlu, pa zato. I uzela sam krumpir, to je ovako bilo random za nas jer nam je trebalo. Isto kao i ova kukuruzna čabata, to nam je sada, ajmo reći, kruh izbora. Uzela sam 2 teglice ovih slatkastih krastavaca, isto za sendviče. Zatim imamo piškote i to je za svaki slučaj ako budem trebala raditi tiramisu. Pričekat ću još do sutra jer mi neki ljudi nisu još 100% rekli hoće li doći ili ne. Ali uglavnom bit će nekih 40 ljudi s djecom, 24 odraslih, dosta onako malo starije djece, 1, 2, 3 bebe. Osim te glavne torte koja će biti čokoladna koju sam naručila, ja ću napraviti onu sa linoladom, kokos i jagodama. Prije sam radila sa malinama, ali ove godine ćemo s jagodama jer je meni to osobno finije. Mislim da će se i Davidu to više svidjeti. Napravit ću cheesecake sa borovnicama jer isto on obožava borovnice. I kuma će Davidova napraviti kao lava cakes, ali bit će više kao cupcakesi. I u biti to je to. I bojim se da ako baš svi dođu da možda neće biti dovoljno, nemam fobiju uvijek da neće biti dovoljno hrane. Uglavnom onda mi je opcija da na brzinu napravim i taj tiramisu, ali budemo vidjeli. U Lidlu je sad akcija na ovaj Pringles, ovako u duplim pakiranjima, pa sam uzela 2 pakiranja ovog s paprikom i 1 pakiranje ovog običnog. I ove jedne za na plat, ovo su štapići sa sirom. Nisam za nešto previše različitih vrsta grickalica kupovala jer mislim da će biti dovoljno svega ovog malo, ajmo reći, konkretnije. Uzela sam kavu jer imamo samo još pola pa da ne bi slučajno nestalo. Zatim petit keks, to mi treba za cheesecake. I ove male sherry rajčice. Sad nisam sigurna hoću li to napraviti na salatu ili onako na štapiće sa ovim mini mocarelicama i bosiljkom. To uvijek onako dosta dobro prođe, jedino kažem nisam sigurna sad na koji način ću servirati. Mislim da je meni jednostavnije da napravim kao salatu jednu veliku zdjelu nego da to bockam, ali budemo vidjeli. Tako da već pričam o tom bockanju, trebam vam pokazati i ovo. To sam uzela neki dan u Tediju za euro jedno i drugo. Da, ovo je euro 0,6. Ovo su kao neke male čačkalice koje možete staviti uz mezu, a ovo je zgodno za te štapiće sa mozzarellom i rajčicom. To sam imala i ja mislim za Davidov prvi rođendan i još dan danas dobivam komentare i poruke na konto tog videa jer sad već ima, ne znam, preko 120 i nešto tisuća pregleda gdje sam to kupila, tako da eto imate to u Tediju. I mislim da čak i u Ofertisim ima dosta dobar izbor tih drvenih kakvih čačkalica i slično za posuđivanje. I žao mi je ako ovaj video bude malo previše onako isjeckan. Mislim da možete čuti da mi nešto nije baš u redu sa glasom, odnosno da me tera jako kašljat i to doslovno iskašljavat. Nisam bolesna, nisam prehlađena, ne curi mi nos ni ništa, ja sad ne znam je li to zbog klime ili što, ali uglavnom baš gadno iskašljavam unazad 2-3 dana, tako da to je zbog toga moram stati i iskašljat se. Uzela sam ova 2 ABC sira velika, mislim da će to biti dovoljno, ali imamo još i od prije nešto u hladnjaku. Zatim maslac, 3 komada treba mi za cheesecake, znači za ono dolje
I za ovu tortu za omazati izvana ću praviti ponovno onaj Swiss buttercream, tako da ne znam, mi treba jedan cijeli ili možda čak i dva, pa za svaki slučaj da ne popali. Uzela sam ovaj svježi sir, imam još jedan od prije i imam kore za štrudlu, pa ću praviti one burekčiće, ali to će biti sve u tom nekom videu sa pripremom, koji ću isto danas snimat. Zatim ovo kiselo vrhnje od 20% masnoće, to mi je za cheesecake. Uzela sam ovaj četvrtasti sir za cheesecake, ja uvijek ovo koristim zato što je puno povoljnije nego bilo koji oni krem sirevi za mazanje i super mi ispadne. Ja ipak volim da se u cheesecake-u osjeti malo taj okus sira, ne samo kao neka krema. Tako da sam to uzela i ova dva mascarponea za tortu, tu sa jagodama i linoladom. Stavila sam ovdje i tu linoladu da vam pokažem, ali to sam uzela neki dan u Plodinama. Znači ovu sa kokosom. Mislim da ide jedna teglica, ali ja kao ono uzmem dvije za svaki slučaj. Ne znam zašto, jer u biti nikad ovako ni ne jedemo. Ok. Uzela sam i ovaj Milleram jer planiram napraviti nekakav dip za sve te kiflice i odnosno croissane i te pogačice. Nešto malo onako zmezu da se ima sa strane umočiti sa vlascem, pa ću to čisto biti u tom videu sa pripremom. Kupila sam i ovaj šećer u prahu, ali ne mogu ga sad okrenuti jer je tu puknut i rasipao se po svemu naravno. Što možete vidjeti na ovoj Nutelli koju sam uzela jer jednostavno smo ostali bez. Nije za rođendan. Uzela sam i ovo jedno vrhnje za šlag, bageta vrećica za smeće, par pakiranja ovog šlaga iz Lidla. To je dosta nešto povoljno pa volim kupiti uvijek kad se sjetim i kad vidim. Zatim ovaj treljer za torte, to će mi trebati za borovnice za taj cheesecake. I uzela sam u Šparu nekoliko ovih želatina u listićima, ja nekako više imam povjerenja u tu želatinu nego onu u prahu. Imam još ono iz Mađe kad smo bili par pakiranja, ali to je nešto ekspres, nešto u prahu. Ne razumijem upute koje su tamo, tako da sam ja ipak kupila da ne bi bio neki fail sa tortom. U Pepku sam uzela ove čaše jer takve već imamo za dolje, a par se razbilo pa samo da nadopunim. I uzela sam u Pepku ove kišobrančiće za hranu da nam ne idu muhe. Uvijek smo prijašnjih godina to pokrivali sa salvetama i sa onim folijama, ali to nije baš najzgodnije rješenje. I nisam nikad zapravo vidjela ovako nešto tamo do sada. Pa se nadam da će ovo biti funkcionalno i da će potrajati barem par godina. Znači uzela sam 5 komada i cijena je 15 kuna i 7 lipa ili 2 eura. Da, kažem 5 komada i mislim da će ovo biti dovoljno da prekrijem cijeli stol. Morat ću gledati nekako da stavim na jedan tanjur više toga onako u visinu da iskoristim prostor. Uglavnom, ok, super. Ovo će nam, kažem, super dobro doći. Uzela sam i 2 pjenušca u Lidlu za Aperol Spritz. Ti njihovi su dosta povoljni, a či su ok za tako neka miješana pića. Ja osobno nisam uopće fan pjenušca, što se mene tiče, samo ga ne bi popila nikad, ali sa Aperolom ili u Hugu su mi ok. Idemo sada na ove nareske. Uzela sam sve u Lidlu, sve narezano i sve ovako pakirano jer nisam sigurna koliko će mi trebati, koliko ću potrošiti za sendviče, koliko ću trebati za plate i nisam htjela kupovati sad ono već narezano u Plodinama ili tako negdje jer to će sastajati 2-3 dana, danas je, rekla sam vam, četvrtak, znači ovo mi je nekako sigurnije. Uglavnom uzela sam ovu dimljenu pečenicu, to mi je čisto ok, ja i Davicu dosta volimo jesti ovako. Zatim ovu salamu sa paprikom, 2 komada, 2 pakiranja kulenove seke, zatim jednu ovu kao bečku i imam, ja mislim, još jednu u hladnjaku od prije. I što se tiče sireva, uzela sam ovaj cheddar naranđasti, zato što mi on super onako izgleda u tim sendvičima. Zatim jednu ovu pileću salamu i jednu već imam od prije. I uzela sam ovaj jedan narezani sir, jer ne znam, nikad ja ne mogu sa rukom njega narezati tako lijepo kao što ovo bude. Smo mi sad sve prošli? Gledam to iza sebe, jer nešto ima da vam nisam pokazala, ali sve sam pokazala. Još ću vam sada samo na kraju reći što sve planiram napraviti i poslužiti gostima u subotu.
Znači ovako, imat ćemo te sendviče, imat ćemo kroasane prazne i pogačice, bit će plate mesne, napravit ću burekčiće od sira, napravit ću salatu neku sa rajčicom i mozzarellom i vjerojatno jednu veliku onako miješanu salatu sa raznim povrćem i feta sirom. Što se slatkog tiče, znači ta torta čokoladna koju sam naručila, cheesecake sa borovnicama i torta od linolade, kokos i jagoda. Imat ćemo čokoladne mafine i to je to što se tiče slatkog. Sad, htjela sam napraviti malo uz ovo suho nekakve namaze, pa ću raditi od milerama i vlasca jedan, zatim od svježeg sira i pečene paprike jedan i našla sam nešto cool sa kuhanim jajima i to moram isprobati prvo. To ću možda danas napraviti zapravo za probu i to isto onako ide jako dobro kao neki namaz ili dip uz tipa te croissane i suhe te nareske. I da, uglavnom to je to. Nadam se da će sve to što planiram biti dovoljno za toliko ljudi. Rekla sam vam već da imam fobiju da neće biti dovoljno hrane i u biti, znači na Davidov prvi rođendan definitivno nije bilo dovoljno torti. Naručala sam jednu tortu, napravila sam još jednu mislim da sam pravila zaher tortu i kao mini cheesecake za male bebe jer je bilo dosta tih tako oko godinu dana bebica i definitivno nije bilo dosta torti, nije bilo dosta slatkog, znači pojelo se apsolutno sve i tražio se komad više i ne želim da se to više ponovi, a lani su ovi sendviči pukli jako, jako brzo i u biti kad sam ja pogledala nakon sat, dva, znači više ničeg nije bilo za jest, a mi smo ostali pa do 1:11 sati tu sa susjedima. Mi uvijek nekako iz ulice se najduže zadržimo zato što smo svi tu, svima su nam blizu kuće, ne moramo voziti, ne moramo ne znam šta negdje putovat, tako da kažem mi se uvijek zadržimo i dobro bi nam došlo da smo imali još to prigris malo kasnije. Tako da u biti, to su vam reći neki moji razlozi, bilo bi dobro možda da imamo onako još jedan pladan ili nešto za iznijeti kasnije, ali kad ostanemo samo nas par. Uglavnom, mislim par, nije baš par, nas 4 para s djecom, to je većina skoro. Ali ok. Ništa ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da vam je bio zanimljiv i da se vidimo onda i u tom sljedećem videu sa pripremama za Davidov rođendan. Ćao!